Itilutun tay tata ket butterfly squid paru-paru pi. Iti umuna ket linisan tay met daytoy pusit tanuhan met nga nakangis-ngisit. Katan tay met daytoy lalat na. Tano kaslamot lang aglalat itinuang ken baka no agagab ka. Ay Diyos ko, nagalis. Katan ket iwaan tay daytoy pusit nga kaslamot lang agdaing. Pero tay giting nga. Kasta. Garaten tayo. Garaten tayo mat ijay parti ti ulo na. Kasta ni taggaret ang muyo. Ipakita kanya yung nalaing. Kantay mat tanti iwa-iwa na ijay igid na. Kasta. Kasla garamit ti saranggola ba? Diba? Nagaret amin nun. Kantayo na itinaputot nga danom. Dil na kantayo. Tapno, may katagilan sana. Nadil na kanin, tudukan tayo ti barbecue stick, di igid-igid na. Basta tudok. Tudukan tayo mo't adyo ulo na. Basta, di ba? Tapos tudukan tayo man ulit yung bangir. Tapno, agpigaga, di pusit nga ulit tayo nga butterfly pea, paru-paru pea. Basta, butterfly pusit. Di ba? Natudok amin nun, basta tekstura na. Kita, mga natay ti harina. Kitaan nyo matano kasano ka do ti luto nyo, tano sumat ka do ti harina nga ikabilyo. Ikantay mat iti sibuyas, syempre. Tano bumanglo da jay harina na. Kung pabanglo siguro kano day ta, jaan mo Ikantay ti asin. Tano damo basit ti apgad di harina. Timplante pe basit, kasta no man nagapgad dum makamuka. Magic sarap ang tingali lipatan. Tapno itiluto tayo ket pinirmi nga nagsarapin. Tanan te magic sarapon ni kanon. Syempre kan ti paminta tapno medyo gasang-gasang na de luton tayo. Tatay ta kako ning bukbuknan. Kiwaran tayo syempre. Basta atag kiwar basta kete patret log. Napita ka di mesa sungatin makadwalan ito pimpitak kanyayo. So, napitakdan. Kiwara tayo klugan. Basta walang tagkiwar simple, very simple. Lain tayo tayo pusita, itabsaw tayo yun ti iklog. Pagpakapat ti harina tayo takano. Mas latik ka, ay kamulaag. Basta nakapat kano. Itabsaw tayo yung tatan, dyan ti harina. Ti harina, basta baliktadan na, binaliktad na, ginabugaburan na, lingkali na si bibiyagan. Kasta, pula-pulagit ng Diyos ko Lord. Pulagit na. Tatan, naipulagit din amin nun, naitabsaw amin taharinan, kada na konti iklog. Agiprito tayo matatan. Naikabil ko di mantika, so nga hanyor urainin, nga ipabuyak pa naikabil ko. Because sinami gamin kat dirty kitchen. So nga dito kami lang enti kayo nga agluluto. Dahil nagnina iti gasol. Adi gasol mi kami nga ginatang mikat pang emergency laang no. No agtud-tudo no. Masadot ka nga rumar iti dirty kitchen nga agluto. Pag idadangan ti danum lang napudot. Naluton dahi tayo maisan. Naluton. Naluto. Naluto kami nun. Diyak impagitan sa gaysa na siyempre Hindi ka tagbuya. Dito yan iti butterfly squid. Paru-paru pea. Butterfly kano dito ni sila butterfly fly high butterfly nyapay na si damin tanan ti butterfly squid paru-paru pea at dapat iti lauk na nga kinalti nga langka ken at dapat iti kari-kari nga lauk na pie